Kulit. Sudah dua. Itu cacing dok orang stop. Cacing dok kulit orang stop. Nghi dawa ya ka hak ngem dai kileno nghi dawa ya ka hak ngem dai kileno nghi dawa ya ka hak ngem dai kileno Upastor Kansoi Bor Pertu ulah penremjur halo kecing pemthai bom leer pensat khaman ki bor pulit ye kinoi kai kontrak ki belasha asloit nakakam da ka boong ba kinoi kai hi kimdon tiar ban penmai noino lai tang ba ki bandawa ya ka hok kachungki da ka ba penpau bo la don nadu bastang jong kecing ki kinoi kai ha ka hnriu trik risau arja arpuar hadu ba kindelit tur sekretariat loong banda e ki pulit ki yo bor ban pemthai bom leer pensat khaman halor kanian nakal yang pastor Kansoi Bor uladawa bandon da ka judicial inquiry bat keno ru ba ki pulit ki penon kombakla ya kabor ngadan nadu na civil nadu basdang ke jingelang ngawan man ai men sim man kersyani kini ginoi kai kibra sia menta surok angte civil point hakmat umot yong kianong ba ajan sibnai man kami ngasiwan ai men sim bayiki man ai yes bani selok baki namar kawai ke jingkli ke bangabu kalong ba kai ke ba pelong yiki ba ki hapan yakun nadu kan ni kata kedai kawai ki isu tengah buat ringkat-ringkat bagi ngasubut ngadai tanggung nong kersan ndai ngandalapoi haga kerdop bandrung sesi sentral ngadap da kajing kendit bat ka kende ka mensim nyong adu menta ba ubathai wei bom nganang berkat ba ka bathai ka tayar kali ndai dengan mare chakman ngai ya katedam nang ta kat bangan poi haga cakai yang bos persya ke SP office dum so wei la bathai biang dahadin nga sesungtu bagi la senang sat ki kmat bang ngalai ba kinoi kai gibede ki long kemi kidon ki bala susong lingej hamadan na kajing kendit bal kajing rung jong katedem ti kajing pen bathai ya ka tiar gas ka long bian kam padon kanu ka ba kinoi kai kilale palat bandawa banhab ban bathai ya ka tiar gas nang ta kimdon ru palat watang khatsan spangut kinohi kai rukim don gidon hapo sia jarngut tang apdeng nrius pa bat pras pangut hatum tang da kikti jong ki pulit ladadon kam man pin sange ki mlamo man pin sange bat kiwan kinohi kai lele kiwan tang da kikti sudah pipin bethai ye kitiar gas kamut ayu mentangin haban keli kan haban don kejing tokit ke standard operating procedure hakabai dei bat kani kejing nyai precision jong gini kinohi kai mata kasi pila betha ayu ya ki magistrate bad ya ki pulit ba kin hab ban pen bethai ye ki to ki lightly ki bom tear gas kum kinong song snong ni hab bandawa ba kadi bandon ke independent judicial inquiry ba manu ba ai order ban pen bethai tear gas kejing pen bethai tear gas ka bom la ban pediang daleleru kalong biang Satu pisalah sudai ban pince tergas tang kami kay ngetir gas daradon kejing ki pajba lese ka ba ki magistrate ba ki pulit kin persang gede ban pensange da kamet nang ta ka bangi se yui kalong ba kilaban ai lati charge tinrei ka lati charge ru kam dadan kam hang ni menta nang ta lese damla su ka lati charge ba pin prayu pajba la daw labon gede ka tiar gas ka taru pin khap ban siat kham na paji ndai kum bangai mentante hang tu hi baya yulum lingbong ki pajba hang tu hi bethai tiar gas te ka bomot ba sa sipang lada phimla ban be igini de tiar gas min ais do kuli ke ka standard operating procedure ka bang kwa ban tip ang ni ke ka direction ka ba ka home department ka ai ya ki magistrate ba di ki pulit kani ka bangimla ban pediang kajing pen bethai tiar gas ka bangimla ban pediang kapendom ba kapen bitar ngin hab ban tokit jelio tom hab bangai di bakani tom ni kelafin ke district administration hai ari tangkat kita kam ngang ade eye witness ubangai i da lagi jong di kman kam waran ke situation ban ai tiar gas kam waran ke situation dawa benda ka judicial yes ngang dawa nga khonlang ye ginong song snong kani kanyalaming kabumud kani gede ka police state ki create terror ka government ka create terror kabangimna man pediang